Ama sa tain hiti ka channel anavia anangay khazal si le viewer ho le subscriber ho na bon vin ni khopha tuni hin thilsu gimnei ta khan an sei hom kit hitin tuni isei ding chu hi a hi le aeroplane accident tu khat chung chang ahin ahi aso cha ho chun ipi ani over itikiman cha over plane accident na kona chu hungso sa thei hiuham ihe nom diu ta sanahin anangai khom che uite hichi plan hi rugoin a kon chili che ding ahin plan sunga chun mi som lilenga crew member pum in anato uvin ahi ani kho 13 October 1972 a thilsu gimnei ta kha chu ahin ahi All Christian Club Rugby Union Team ho chu Orgoin flight number 571 in ay ko tiyo ho to lunglay sail in kipala thanom te in ahong kipando vin ahi sumlapay nei logen the ahi ji uchun plan mantam ho in anachi zo povin hichi ji chun aman rom ho an hol ovin charter flight ho khat book an bol ovin hichi achu chi ding in anakinom to vin ahi commercial flight ho ala chi zo lo ahi ji uchun hichi aman rom flight achun ipi atu ding uchu koiman ahe pon ahi plan chun orang koi akona take off ahin ball in Argentina le Chile gam kika a vu bang na chu ahin patawin ahi hichilai ta ahin pha uwachun hui vu bang hin po ahong nung tan a fly uchu Argentina a Mendoza province a anaki oden tan ahi vu bang to ki thu a nungjing hui chu thipti nei lovin achuti nun jing in ahi hin la chom khat zo in a plan uchu ahong ki hot pan in aman jong vu bangla ahi ji chun amun kilung khat ahi ta dem tin nim chan pilot pa chun ahin len pi tan ahi hin la alun na diu airport mun chu minute somleni lang wa na lai chu ahin ahi hui le vu bang aha ji chun plan radio signal ho jong ahin boitan manthe ahi tapon radio signal ho aboi phat achun aman jong len sang ki ding tin aleng sang gon na achun mol achun plan atolang ahin sukhatan plan chu anung lang anasetan hi hichi phat chun control ball the aung hitapon plan chu mol a vu bangla achun a oden tan hi mol sena akinei zo zo in kale pen gin tailo adang ima akizotapon hi apet in pilot pa zawnan mi somleni anathipay ngal ovin adang si chu hat in anakisulim ovin ahi them khat phodom ho chun akom wa kitong ho chu anabui pivin ahi to sit atu zo uwachun source team ho hung uvin tin ekithu pi uvin ti chu amaho lunggel le kinep na chu ahin hin la amaho lunggel bang in anasu tapo nahi plan chu search team ho in hol dinga jong thil ha sata khat anahikit in ahi aji chu airplane chu white color akang ahi ji chun amho dinga jong vu bangla a chun anaboi le in ahi hichi jan chu gen the in anamang uvin chom khat zo in jingka ahong hi in mi nga athi be kit uvin ahi ahing do tasun asu cha ho dinga jong hinna dinga thil ni achu amho dinga thil poimo pen khat ahi ji chun ne thei ipipi em tin plan sung ho chu ne ding thil ho ahol ovin ahi hin la cigarette ju candy chocolate ho bo amu ovin thil ne a ki hin su na thei wa na thei ta an umpon ahi chuti chun pha le ni ahong chal jing in hin la tuni chana koima eho hin hol lo hin te ahi lo le eho hi emu zo lo u hitan te tin ala uwa ki chim pasal sport person khat chun ain seitan hi aman jong agial in nelowa a naw aswat pha chun pilot pa thilung chu ahin nepan tan hi hichitai lo chu amho ding in kin su na thei lampi adang an umpon ahi ni kho izat ham zo achun huipi hatta ahung in amho kom jong chu ain phatan a plan uchu vu bang chun a khu so hil tan
akimudo tapon ahol ho hungjong le vubang chun a khu so hilgam a hi phat chun gal ho a vet a helicopter chule plane adang dang ho a ga vet a muding chu thil hasta khat an su ta na hi hiti chun pha le ni khu ahung chal jing in akom ho wa angai lu ta u aso pi ho thilung ata sa ho tilo adang ne ding om lo ji chun amahon jong akin su na thei ding win angai lu ta u aso pi o ule naw lungdam sa chu ahin ne pan ta win a hi khat khat chun hiti a I jing thei lo ding u ahin khat chun hiti a jing thei lo ding u ahin upai khat ngai to uti tin agawa ado jiwin hin la upai ji lo ting le aung kinung le ki ji uwin a hi ha sa le zong le tin ala uwa pasal khat nando ki ti pa chun ichiwa hoilai ham khana panpi na I hol lo ule hi thei pon ti tin ta sa lo pum in aloi khat pachun ahung ki pando win a hi ahung uwin a hi le plan amalang asi chu agamudo uwin a hi amahon jong radio ho a chu ki phau tu na thei khat a hi dem tin aboi piwin hin la ima idea anei lo ji uwachun mose ana su do ki tan hi ne ding them khat anaki mu do uwin nando chun aloi mi ni to chili boulder lang ti lo adang a isu cha na diu ikin su na diu a poi tin aloi mi ni chu to chun aung ki pando ta win a hi achi ni diu chu 50 km sanga tamzo langpe ahin mol sangta ta vu bang chu azo pa ding u a hi chun aloi pau mi khat chu alel wal ji chun anadal ha uvin nandu le mi khat chu ahung ki pando kit uvin gen thei tin cheng ahin thu uvin ahung hung ule wadung lin ta khat ahin phalhon tan wadung khat lang achun pasal mi khat ahin mu hlon tan aman nin jong luigal lang a pasal khat kom achun eki thu piwin nei hu do uvin tin asei hlon tan hi luigal langa pa jong chun hingi tin adal ha in anusi tan hi nandole aloi pa jong chun hichi wadung pang chun jan khowa in aki thu pi dinga hung ho chu anga hlon tan hi jingka in chili army ho hung uwin nando jong army ho kom chun thilso thil dan ho chu aban nei chan an sei in a hi army hon jong chom khat nando chu aki chol do sa uwin army helicopter chum achun to sa uwin aloi ho udo ding achun anapui uwin a hi chili army ho pan la nazal in asu chas ho chu rescue anabol uwin a hi ahian chom khat zo in news ho ahung kya sei le tan hichi chu ipiham itile wubang tailo adang umlo na munna chun ipi ane owa ipi abol owa ni kho hizat pi hung hing do hiuhan tin ahung kya sei le tan hi hiti chun nandon jong imlo be in ahin seitan mihim hinna dinga hin ne le cha hi poimo ta hin wubang la achun thildang him umlo ahin plan sile mihim ta sa tailo adang umlo ahi in hichi chun ka ngai le wang ovin kaloi ngai ta u kaso piu ho thilong tailo kihin sona thei adang umlo ahi ji chun amho ta sa chu ka hin ne owa ka hung ki so cha u ahi tin ana phone do in ahi tuni a ding in hichan hin sai u hitin aban next video hung so kit ka in mangpha